To je bilo u slučaju odlaska na sastanak sa Erdoganom, gdje u zaključcima Narodne skupštine, ako ih čitate, piše da se u radu institucija Bosne i Hercegovine učestvuje samo onda kada se sprječava donošenje štetnih odluka po Republiku Srpsku. Da li je tamo spomenuta Republika Srpska na sastanku u tim pričama? Pa, ako dobro pratite izlaganje gospodina Dodika nekada u svojim, recimo, gostovanjima na radio televiziji Republike Srpske, to je zaklinjanje u Republiku Srpsku i pominjanje 1000 puta. Ako smo pratili dobro onu preskonferenciju, vrlo malo je bilo pomena u tom smislu. Ali na stranu sad da ne analiziramo ko je šta kad rekao i mislim da ne svodimo politiku na neko pretrčavanje što on sam radi, jer prepričava telefonske razgovore sa liderima opozicije. Ja želim nešto suštinski da kažem. Dakle, različit je pristup očigledno ovom problemu nametnute Inckove odluke. Gospodin Dodik kaže idem sa Erdoganom jer treba da se čuje stav Republike Srpske, pri čemu ja ne smatram da se na tom sastanku išta moglo krucijalno riješiti po pitanju same Inckove odluke, a ona je trenutno problem broj 1, ona je sve zakočila. I svima je problem. I naravno, i zakočila je ne samo institucije Bosne i Hercegovine, nego i dalje po dubini spuštanje donošenja političkih odluka. S druge strane, on kaže, ja ne želim da razgovaram sa Schmidtom i nema šansi da razgovaram sa Schmidtom. Ja ne vidim zaista kako ćemo izaći iz ove političke krize ako se ne razgovara sa Schmidtom. Dakle, različit pristup imamo. Ja mislim da usputna posjeta Erdogana koji je došao na svadbu Bakirove ćerke, znači i onda je održao taj sastanak sa članovima predsjedništva. Ja mislim da ona u kontekstu rješavanja problema Inckove odluke apsolutno nije to nije bio nikakav suštinski sastanak na kojem se uopšte moglo otvoriti put ka rješavanju ovog problema, a s druge strane smatram ako neko želi da izađemo iz ove političke krize, da će se morati barem gospodinu Schmidtu iznijeti stav Republike Srpske i ponuditi neki vid oblika rješavanja ove političke krize. Sad je stvar, da li neko ima uopšte interes, odnosno da li vlasti, primarno vlasti, jer vlasti treba da rješavaju probleme, oni zato i jesu vlast. Da li oni žele uopšte da mi izađemo iz ovog političkog haosa?